Dobro jutro ljudi, kako ste vi, šta imam? Ja sam evo opet poranila, trenutno je oko 20 do 8 i opet sam krenula u jagode. Danas hoću da napravim onaj sok, pa idem da naberem, nadam se da će biti. Opet sam krenula ranije, iako piše da u 8 otvaraju, pa vidjet ćemo kakva je situacija. Imam neki recept za sok, gusti sok od jagoda, piše kao iz tetrapaka. Pa hoću opet da ga napravim, neki imam. Kad su već ovako fine jagode slatke, da iskoristim. Pa eto, nadam se, najmanje mi treba 3 kg, ali evo, kao što možda već vidite, pogledajte koja su tamo auta, vidjet ćemo kako će biti što se tiče branja i već su pustili ranije opet. Ali eto, pogledajte samo koji već narod bere. Evo ovako da vam približim. Možda se ne vidi toliko na kameri, ali... Sastojci koji su vam potrebni za sok jesu 3 kg jagoda, 800 g šećera, možete staviti više ili manje, ovisno koliko želite da vam je sladak sok, i 6 litara vode. Ono što ću ja sada uraditi jeste da ću izvagati po 1,5 kg jagoda, ja ću rasporediti u 2 šerpe, nemam veću šerpu, ova mi je od 5 litara, tako da mi neće moći sve stati. Kad sam izvagala, sada ćemo ovamo pripremiti jagode. Ove male ovako možete ubacivati cijele, a one, na primjer, koje vam se čine da su malo veće, možete ovako samo im prepoloviti. Ja sam gledala nekako i da uberem ove koje su sitnije, nekako su i slađe i sve. Znači, vi ovo sve radite u jednu veću šerpu koliko imate. Ja sad ovako polovim samo iz razloga zato što nemam veće šerpe da bi moglo sve stati. Tako da vas ne bi bunilo.
Evo sipam 3 litar vode. I sada ovo stavimo da prokuha. Od momenta kada počne da kuha, kuha tačno 10 minuta. Pa ću pokazati sljedeći postupak koji radimo. Ja sam znači to rasporedila. I eto sad čekam, stavila sam najjaču temperaturu da prokuha. Pa pratimo vrijeme. Nakon 10 minuta kuhanja, sada je potrebno ovako zajedno sve jagode i vodu izblendati, ili ako nemate štapnog miksera možete u sokovniku pa opet vratite u šerpu. Svejedno, uglavnom treba sad tako da se sve zajedno izblenda. Mislim da je to. Ako opet bude neki komadić, svakako ćemo cijediti, pa svejedno je. Sada u ovo dodajemo šećer. I ostavljamo opet da se kuha otprilike oko 10 minuta. I lagano tokom kuhanja skidamo ovu pjenu sa strane. Pa sam se ovdje pripremila šerpu, tako da ću u nju skidati. I to je to što se tiče kuhanja. Evo ovako izgleda nakon kuhanja. Sada ću ja ovako da stavim ovu cjediljku prilikom sipanja soka, da opet malo procijedim ukoliko nečega bude, onih malih sitnih, onih što budu na jagodama. Tako da ću staviti ovako. Opet što se tiče pasterizacije, odnosno hermetičkog zatvaranja, radim sve isto na principu, isto kao što sam pokazivala u onom džemu s jagodama. Vrelo sipam u tegle, zatvorim, okrenem i ostavim preko noći tako da se ohladi i to je to. I godinama tako radim, tako da nikad mi se ništa nije pokvarilo i meni je to jedan od najboljih načina, tako da uvijek tako radim. Sada da ne bi bilo dosadno da snimam sve dok punim, ovako samo eto čisto da vam pokažem kako radim, da imate postupak. Evo nakon što su prenoćilo, hladila se tako u čaršaf, sada ću da ih složim. Evo dobila sam ukupno oko 7,5 litara soka.
Danas imam goste pa ću napraviti ove rolovane tikvice, ali ne ono fazonu klasičnog punjenja, nego izrežem ih sada, vidjet ćete kao je na duge trake i onda njih punim. Za fil sam pripremila mljeveno meso, rižu, vegetu, biber, bijeli luk, peršun, dodate začine koje želite i koje volite i s tim ćemo da punimo. Treba kupiti ovako neke malo tanje tikvice da možete lijepo ovako napraviti, da kažem, ove kao liske. Sad ću vam pokazati kako punim. Evo, uzmemo ovu jednu. Stavite fil i zarolate. Neobično lijepo, ukusno. Evo, ovako izgleda. I sada redate u tepsiju. Evo, ovako izgleda kada sam ih sve napunila. Sada ću da prelijem sa vodom, odnosno kao neki sos. Ja sam ovdje dodala vodu, ajvar i začine, tako da sada ovako naspijete i da baš prekrije ove tikvice. Pošto ima unutra riža i potrebno je da se skuha. U toku pečenja također možete provjeriti da li je potrebno dosuti još vode. I sada samo prekrijte pek papirom ili folijom i stavite na pečenje. Ja se nadam da ću imati vremena, pošto imam goste, da snimim kako izgleda na kraju. Možete posuti na kraju s sirom i zaliti sa vrhnjem. Vidite ovu papriku. Ova paprika je 79 centi. Tako ti je to kad se družiš sa Senadom i pratiš njene recepte. Međutim, pošto si sam, ti moraš kupit jednu papriku. Jednu papriku da bi ja mogla napraviti taj njen recept.